Kgasho ye ya ditaba tša leleme la Sepedi e tla go lena go tšwa Studio 10 ka mono Auckland Park ka Johannesburg pele re thoma ka dihlogo. Mekgatlo ya dipolotiki le bonkgetheng bao ba ikemego ba gare ka masolo a dikgetho go ralola le naga. Nako mongwe wa batho ba ke feitswe so ke utlwa botlhoko thata ka gore tšhelete a re tope ene ga e teng ra e berekela. Se ke sello sa bareki bao ba dibaditšego ke motsweletši wa maswika a segopotso ka Hebron kgauswi le Garankuwa ka Northwest. Thobela ka lapeng nna le Mphote me le lehono re sa tlile ka thomo ya ditaba tša sehlopha sa Sepedi go tla go lefa tšeo di hlolego di direga re thoma pele ka tšeo di rego. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re ga e tshole ka go nea mopresidente wa peleng Jacob Zuma tebalelo go ba go phumulelwa melato ya gagwe. Zuma o be a hloletše dikgwedi tše 15 kgolegong ke kgorotsheko ya molaotheo e fela morago ga fao a lokolola dikgwedi tše 3 morago gore Ramaphosa a kgetho bjalo ka mopresidente. Khomišene ya dikgetho ga se a dumella gore Zuma e beng kgetheng ka mokgatlong wa MK dikgethong tšeo di tlago ka lebaka la kotlo yeo a ilego a e fiwa. E fela kgorotsheko ya dikgetho e ile a phaela sephetho seo sa IEC ka thoko gomme ga bjale molato woo o fetišeditšwe kgorotsheko ya molaotheo go dira boipelaetšo. Ramaphosa o šireleditše gape mo komishenara wa IEC Janet Love yo mokgatlo wa MK o mo šupago ka monwana go tše ka moka. Bohlale bo tšwa lebading seo ke seo mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa a se bonego ka morago ga go dumelela gore mopresidente wa peleng Jacob Zuma a lebalelwe le go lokollwa kgolegong. Ga bjale Zuma o gare o loga maano a go mothenkgolla setulong sa gagwe. No, there's no regret. We took the decision as we decided that we should move in that direction, and the remission was a generalized remission. It was not specific to him, so when I took the decision, it was not specifically aimed at former President Jacob Zuma. It was a broad decision that affected many other people. Mokomishenara wa komishene e ikemego ya dikgetho IEC Janet Love o šireleditšwe ke mopresidente Cyril Ramaphosa yo a rego ga se a swanela go hlaselwa ka baka la sephetho sa komishene e ikemego sa go ganetša gore Zuma a se dumelelwe go phenkgišanetša dikgetho. Mopresidente Ramaphosa o re komishene ya dikgetho e ikemetše gape ga e tsene ditaba tša dipolotiki ka go ya kgorongtsheko ya molaotheo. No individual IEC councillor should be pointed out as having done this or that. It is the entire IEC commission that has taken the decision, and the decision is based, as I heard it and understood it, on bringing clarity to the law. Mopresidente wa ANC o dirile le boipiletšo go badudi ba Afrika Borwa gore ba seke ba nyama ka baka la lešata la dipolitiki ka dikgetho ka ge naga e na le demokrasi e maatla ya molaotheo. Molokoloko wa difatanaga tšeo di bego di nameditšeng kgetheng wa botonagolo ka KwaZulu-Natal ka mokgatlong wa IFP Ntuli di emišitšwe le go thopša ke maphodisa le balaola sephetepete ba masepala wa eThekwini ka lebaka la ge difatanaga tšeo di rwešitšwe mabone a matala lerata. Ntuli yo e lego meara wa masepala wa Kinsatwayo ka KwaZulu-Natal le Boala le Bopo o re seo e be le manomabe a go šitiša lesolo la gabo la go uetša dikgetho. IFP e re molokoloko wa difatanaga tša modulasetulo wa bona di emišitšwe ka kgang ke maphodisa le balaola sephetepete ba toropo ya eThekwini ao a bego a itlhamile o šoro. Ntuli o be a le tseleng ya go ya legaeng la gagwe ka Durban go ya le ka mokgatlo diporogwana tša Ntuli le tšona di ile tša phuruputšwa mo le bahlankedi ba gagwe ba tšhireletšo ba ile ba tšeelwa dithunya. Mokgatlo o re morago ga gore maphodisa a se hwetše selo go Ntuli a ile a gapeletšega go otlela goba ke re o ile a gapeletša go otlela a le noši go ya gae le ge go le bjalo mokgatlo wa gabo o re se ke tlaišo ya sepolotiki ka bahlankedi ba molao. Maphodisa a re difatanaga tša Ntuli di emišitšwe le go thopša ka lebaka la go ba le mabone a matala lerata ka moo go sego gwa sonelwa. Anybody who drives a vehicle fitted with blue light without an authority, and that person is not a police
not know who was driving the vehicle. The incident, to me, it was a planned and directed to my campaign as the premier candidate in the province of KwaZulu-Natal, putting my life at risk, because when they were doing all what they were doing, in fact, it was dark in that corner. You couldn't understand what was going to happen ultimately there. Hence, I decided to live on a private car alone without the projectors, since the police, they were busy. Moetapele wa Umkhonto wesizwe Jacob Zuma o beale ka Eastern Cape go rarolla mathata a maragana teng a mokgatlo ka provinceng. Seo se tla morago ga dipego tšeo di sego ja netefatšwa tša gore maloko a mokgatlo a lwela boetapele. Ye ke ketelo ya mathomo ya Zuma ka provinceng ya Eastern Cape ge e sa le MK e hlongwa. Zuma o tsenetše gape tirelo ya poloko ya leloko la MK ka Alice. Bialo a re boneng ka moo mekgatlo ye mengwe ya dipolotiki le bonkgetheng bao ba ikemego ba hlolego ba le mebileng ya naga go rarolla le Afrika Borwa bjale ka ge go lebile dikgethong go uetša dikgetho. Motlatša modulasetilo wa SABC Thulas Nxesi o dumela gore go kgonthišiša gore badudi ba dinaga magaeng ba fitlhelela ditirelo tša motheo ke tsela ye kaone ya go keteka tema yeo e kgathilwego ke Chris Hani. To us, Chris Hani put it very nicely. Socialism, it's not a big concept or it's about sophisticated theory. It is about ensuring that those who do not have housing have decent housing. Those who do not have water have clean drinking water. Those who do not have health care, they must be able to get basic health. Go le bjalo nkgetheng yo tee yo a ikemego ka Western Cape yo a tla go phenkgešanela setulo parlamenteng Zaki Ahmad o re tla tšwela pele go sekegela tsebe dinyakwa tša badudi le go lwantšhana le bomenetša gareng ga tše dingwe. In our country, 22% of people trust political parties. 58% of people don't vote because of the promises the political parties make. Political parties do not speak the truth to people. They in fact lie or make promises that is impossible to keep because they don't understand society, economics and politics. Ka Mpumalanga badudi ba matibidi yeo e bego e le ka fase ga ANC ba sa tlhobaetšwa ke kabo yeo e fokolago ya ditirelo le tlhokego ya mešomo. Badudi bao ba bego ba tupiša moši ka dinko lenanegong la ditshepišo tša dikgetho la Forum for Service Delivery ba ntšhitše maikutlo a bona. The councillor we have, he just concentrates, he is working with the ANC members only. When there is an opportunity for jobs, he is giving them to the ANC members. And the other challenge is that at Ward 6, there is a challenge in another section, there is no electricity. They promise electricity during the election time, but when the election time passes, even the electricity issue just stop right there. We are facing big problems because on a daily basis, the unemployment rate is going up on a daily basis. Also, load shedding is also killing the country. So I don't have a lot to dish out. I think the leaders from AUM and FOSD on their coalition, maybe they can change our government and then maybe our youth can get better jobs. African Unified Movement le yona ikemišeditše go phenkgišana dikgethong tša selegae tša ngwaga wa 2026. Bešong re sa le amogela ba malapa ao a befetšwego ba re ba tlogetše ba letlalelong morago gore khamphani ya tšweletšo ya maswika a segopotše ka Hebron kgauswi le Garankuwa ka Northwest e ba tshepiše go ba hlomela maswika a segopotšo sa maga bo bona bao ba ithobaletšego boroko jo bogolo. Ba bangwe ba re ke kgale ba išwa tlase le godimo tekano ya mengwaga e mene ke khamphani ya Leboko Tombstones ka ge e palwetše ke go abela seo ba se lefeletšego. Ka go le lengwe khamphani ye nngwe ya tšweletšo ya maswika a segopotšo tikologong yeo le yona e lebagane le melato ya bofora pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Garankuwa morago ga go jabetša bareki ba yona mašeleng ao ba ipoloketšego ona. Jean Mare a re o ntse a dira lobaka la dingwaga tse di ka nnang 30 a betla matlapa fela o latofatswa ka go nna ramaka yo o sa diragatseng ditsholofetso tsa gagwe. Actually, what I'm saying last time when I was here, he said to me, you can do whatever you want. You can even go and lay a charge against me. Okay. This is fair. So what can I do? He said you can go to the nearest police station and lay a charge.
Mare o lela ka bogodu le ditlamorago tsa COVID. I'm trying to help everyone. Unfortunately, it's piling up. There was people paying off from 2020. Maybe there's longer, but they are paying still. We are getting behind because of theft, because of cash flow. Go le jalo Miriam Ratlhagana yo le ene a rekileng matlapa a bana ba gagwe ba le babedi a re e setse e ka nna ngwaga wa bobedi a letile gore a tlisiwe. Ratlhagana yo e leng motlholagadi mme bile a dira tiro ya selegae a re setlamo se aleditse matlhakore a matlapa mme ditlhogo di pala go fitlha. Nna ko mongwe wa batho ba ke feitswe so ke utlwa botlhoko thata ka gore tšhelete a re tope ene ha e teng ra e berekela ke santsane ke le mo line ya gore ba tlatla and a ke sure mare ba tlile le gona ke tla re modimo ke a leboga. Go le jalo Solomon Dikgale yo le ena pharilweng ka melato e mentsi ya bogodu ka ntlha ya go se ne ba dirisi matlapa a bona o tlile go tlhagelela kwa kgotlatshekelo mo kgweding eno e tlhola malatsi a le 23. Ratlhagana o gwetlhile bao ba santseng ba batlana le matlapa go nna kelo tlhoko pele ba kgaogana le madi ao ba direlang ka thata. Molemone motho wa SABC News, Pretoria. Seboka sa boraro SACP sa Nkgo le Khosathu ka Northern Cape di ipileditše go bašomi go epopangatana e tee kgatlhanong le tatlhegelo ya mešomo le ditlhotlo tšeo ba itemogelago tšona ka nageng. Boipiletše jo bo dirile nakong ya kopano ya ngwaga ya lekgotla ya bahlankedi ba merero ya tša bašomi ka go Khosathu ka Northern Cape. Lekgotla lena la basebetsi le ne le hlophisitswe mabatoweng a 5 a province. Mekga ya mahatammoho e agang ka hare Khosathu, Sanko le SACP ile a ngangisana ka meputso ya basebetsi, boitseki le kopano ya ditho. Barumuwa ba bontshitse ngongorego e kgolo ka tahlehelo ya mesebetsi le diphephetso tse tobaneng le basebetsi. Hona jwale basebetsi ba tlo itekola ho tswa mona tshwantse ba ile ho bua le batho ba rona. Re a tseba bontle bo ANC bo entseng SACP le Khosathu empa fela re tshwantse re bue le ka tse re sa kgonang ho di fitlhella. Mokgatlo wa baahi wa Sanko o entse kgoeletso ho tsamaiso e ntjha ya mmuso ho etsa basebetsi ho ba basebeletsi ba ka nako tsohle. Ga gona mo motho a ka berekang dilemo-lemo e ntse le motho wa contractor a sena ntho e re bitsang di-benefit. Lekgotla lena le ne le hlophisitswe nakong ena eo dikhampani tsa merafo le kantoro ya poso di leng morerong wa ho fokotsa basebetsi. We want to make sure that through our policies, through the alliance partner, that the workers, they don't remain behind as things are changing. Khosathu e boetse e hlalosa ha lekgotla le sebedisitswe jwalo ka letsholo le kgothaletsang basebetsi ho ba le seabo letsatsing la basebetsi ka la pele Motsheanong. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Lesolo la go ruta ka tatlhegelo le phapano ya matsogo le mangwele leo le ketekwago ka kgwedi ya Moranang ga bjale ke la mathomo le gopolwa ka nageng ka thumišano le mokgatlo o sa dirego le tsone wa Kasi Amputee Family Center. Mohlahli wa bagolofadi Sello Mantsho o tlogile bookelong bja George Mukhari Academic ka paesekele go ya bookelong bja Odi le boala Pretoria lesolong la gagwe la go ruta le go fatlhoša batho ka go hlatha le go thibela magato a go lahlegelwa ke matsogo go ba maoto. Sello Mantsho o tsena mo leetong la dikilometara di le 15 ka baesekele go tloga kwa sepetleleng sa George Mukhari go leba go sa Odi. Maitlhomo ke go rotloetsa bao ba latlhegetsweng ke mabogo le maoto gore ba se ka ba itlhobogela botshelo. Re lebeletse taba ya ho thutha, re lebeletse taba ya motshameko wa bolo gore batho ba be active ka bolo, and then re lebeletse bo di basketball, re lebeletse le bo di tennis. Mantsho na faraferwe ke barati ba di baesekele ba bannye le ba bagolo. Re tsamaile bona re ba bontsho le bona a ona ntho e different from bona, so re ntho e one. Ntsane re bontshe re encourage batho hore cycling is part of sports and a tshwanno itshaba. Baitsanape ba bangwe ba re go tsaya karolo go ya ka maemo a karo e tlabong e dirilwe. Different sporting codes have different requirements. That is speed, strength, eye contact and coordination. Go begwa fa bolwetse ba sukiri e le bona bo bakang go kgaolwa ga dithwe fela maemo a fapana.
The most common causes of amputations will include traumatic injuries. It would also include medical conditions such as diabetes and peripheral arterial diseases. People can also develop cancer on their limbs. People who lost their limbs can still live a long and normal life. Therefore, we should accommodate them to feel loved and cared for. Manane a tlile go tswelela lefatshe ka bophara go gopola dimilione tsa batho bao ba senang dithwe. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria. Madume ke se Afrika re sa tswela pele. Morulaganyi wa pele wa kuranta ya Sowetan gape le mongwadi wa dipuka a Gritlaste o hlomphile ka tema yeo a ikgathilego ka go bomolela ditokelo tša leago mme ga ditaba gape le mohlohloletši setšhabeng. Tshepo ga bjale ke ya gore bogoba puku bjo bja maemo a godimo bjo boreletšego ka yena bo tla thuša setšhaba sa Kimberley le ditikologo tše dingwe di etša Green Point yeo bohloki bo ikepetšego gona. Cluster yeo a hlokofetšego ka ngwaga wa 2004 o tlile ka maano a go aga setšhaba ka kuranteng yeo a e hlanketšego mengwageng ya bolekgolosenyane masomeseswai a Gritlaste. O be a rata go bala le go ngwala gomme moago wo wa bogoba puku ya go dula le segopotšo go balapa le badudi. Bogoba puku bjo bo na le kgokaganyo ya Wi-Fi, dikhomputara le magologolo a dibuka. Re hopola gore ntate Laste e ne le mongwadi ya sebeletsa Sowetan and hape o na rata ho bala. He loved books. Everywhere he went, ona tsamaya tshwere a book with him, and it was important to hore le rona re be part of this wonderful initiative ya hore ha ba bula library ena en Chaka Shekulena ka lebitso la ntate Laste e tla etsa mosebetsi wa ntate Laste wa nation building ho tswela pele hore re thuse batho ba rona ka concept ela ya hae ya nation building. Re santsane re hopola ho aha setšhaba re se aha ha jwang. One of the most iconic individuals in South Africa, very good writer and freedom fighter as well. So we thought it appropriate to name this facility after him so that his spirit can always be here and what people are doing here should resonate with the achievements that he have done. Go tša dikota finale tša phadišano ya Sebjana sa Nedbank go tšeo di bego di kgatlampana karolong ya mathomo e sa le lefela go lefela magareng ga Amazulu le Orlando Pirates ka lepatlelong la Princess Makoko ka Durban. Pejana Stellenbosch FC e fetetše pele go se ka magaolagang morago go boša SuperSport United ka nnotše 4 go lela nkgokolo ka lepatlelong la Danny Craven ka Western Cape. Dintlhakgolo tša papadi ye ke tšeo. Atenkosewe ba motselenya ga Fawaz a romelang kwa pele bona ba bulega ka morago ba potse SuperSport United bona pele tana kotse a ba sireletsa dikarogos Laila K romela line le ka go thula ka ditlhogo a re bona ko tatamona yona wa company lungo be feta go di magadi. And they're on the attack here early on in the second half. No changes to their side. Reynolds plays a delightful ball into the area. That's a brilliant goal. That's the insurance goal that they needed. So simple. Forward. This is where the Celtics are so dangerous. That's a delightful ball again. Here goes De Jong. Can he put this game to bed? Oh, you bet he can. What a great finish that is. They're 3-0 up. Dino Romela. Tena ba go fela re tene ke tsa pele ke a kwala fa. Ha re bone! Game, set and match. Consecutive semi-final in cup competitions in South Africa. The number 4 is very lucky for them. Ikgokaganye le SABC News ge ile gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le teng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago le ikemetše ga re tšee lehlakore.
Bešong go rialo re re molete skuba ka namane e gwapa go polang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus le go marangrang a dikgokaganyo Facebook, X le YouTube le app ya rena ya SABC Plus mo o ka bogela gona ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya boselela mo go SABC 2 le go DTT go latela kakanyo ya maemo a boso ga e beng boroko.